Na tuwe sawa, asante sana na tubakwethira uri mubangone na rukirona arua tuli na mheshimiwa Mwenda Kiriinya ni nominated MCA ndene ya bunge ya county ya Meru ero na arethirwe ayukia rwaria bunge ne ndurorotira tumire bunge ithira yetirie karokeo kya rukiriro no tubakwethira ati kutirari na ambunge bakwana kana member bakwana ndene bunge ukwithira bakiariria rwaria rwa ADP na CIDP whichever it is ndene mbunge ye rwarethirĩtwe rũkaraka rũkwenda kũreta kĩthutĩra rĩngĩ na rũkuo orengi atika bunge ya county ya Meru na obichi ya governor Kawira Mwangaza. Lakini mbere ya tuweza tukiaraniria na mheshimiwa Mwenda Kiriinya akumenyethia ati Holiness Revival Movement Worldwide nithiritwe iria au Kenya na nende kurete niretete maromba ya non-denominational irakethro ya kibwithika kwambiria tariki 27 Alhamisi ya kiume 2020 mwanka Jumamosi ya tariki 29 kiri rwariro kiri kigomano ke nukuro kwithirwa wikinya ni kenda withirwa ukiuri biuria na kwithirwa kinya ugitarwa ruria maromba na itumikia we kwithirwa witira kana ukita na ukinyila Kristo nonto rirwa muthiro yure akue so withikiria ikinye nikenda na withirwa ukiwata ruteto na nkuruki kiri kigomano ki kiri baraba etano kuro kwithirwa wichiandikithia either kwithirwa karara nontu kwithirwa kiambirie rukiri mwanka oro na kinya kuri na lunch na of course kuri na kinya wa kurara lakini chiandikithie mbere nikienda withirwa ukibukirwa konto wa kurara. Karibu sana mheshimiwa, thank you very much nontu bakuona kanya rukirwa na arua kwithirwa kiarani na batwe. So what's really happening? Tumerudi Kisimayo tena nini? Thank you very much Martin. Kambuge ibwega sana oringi nontoboa nafasi ya kuomba kwithirandiria Weru FM na Weru TV nkona buga uma mundune wije werune so nende ndwarira twethaira twina chio mostly na yauni especially de KIRIINYA-MCA kuma Arora County Assembly Meru ni batu turi Meru tumba kuthomethania tuma mundune tuya werune na amapi nontu Weru TV na Weru FM ni utwa nafasi hiyo kune ndika nkethia mumeru mbere bru nara kuondeari nture ne chionde nara mumeru ari kuma mwankene yo akeria nara ura kuya mwisho nara ura urarigite buru nara kina mwire muga na ai karibu sana mubango na yo arukire yo ruare kenda tumba kuelimishana kujuzana na kurekebishana mahali ambapo tubati kurekebishana hapa na pale. I think kwa lud brako wakarire ikoro ke bunge yetu ya Meru kurari na rwaria rwa kwariria kintu kita wa annual development plan kana mubango yo kithirikari yo mwaka yo 2023 2024 eneo plan ya maendeleo ya raya bati ku ya Meru iyariku ya tumira mbeche igana na yagaita kuna kunende na mantu yangi atemea kuthithwa outside kintu kiwitwa plan iriku plan yuko na kanda uame kamate kenda tukiaria so any ADP kana CIDP any ADP any annual development plan ina page ya kwimagana yana na mbere ya Meru nara kunde bare into ya bi they are a public document in document chia mwingi na ibabati wa access bakathoma bakamenya imbibi kwa I'm happy nonto imbonete wananchi baba ingi bate yeshimiwa bakiomba kwariria kintu kiki witwa CIDP ira mbere kukuluka na kuibo still nkona kinyaba kiariria document ya ADP imzuri nonto the moment document ka laid on the table ya county assembly ya document ya public so nende be na uge kimanto yambi
ya document. So mheshimiwa inkumia, it is a big document. Uwo tuira ina page kurukie manayana. So what are the highlights kiri ADPA? Mbere buru highlight irio okay awita ki page I think it should be 157 in document page 157 in document ni kwa summary tuti kenda tuika Meru weru no geta page 157 ADP annual development plan yetu ikwa summary proposed budget na sectors tieto na Meru ina sector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ina sekta ya 12 ambazo sekta ya 10 icho department icho wito department sekta ile ni ile mwe wito county assembly enge getwa office of the governor hii sekta ile nde ti kando na department okay awita mbete irai ti kiriki sectors urona ya onto county assembly budget yeyo iri ya 961 million okay awita ki office of the governor no nende assembly yonde ito elimination assembly yonde kuma michara ya MCAs bonde na staff na wita speaker na deputy speaker na security assembly nambi na tripu ira boeta Tanzania beyond buru ire ya 961 million only okay awita office of the governor are area nusu ya budget ya assembly almost nusu nonto office ya governor area 350.5 million obviously mwaka office ya governor na inya assembly mwaka nukuona but ndi we na mende ukethira finance economic and planning and ICT ina 352 million we na wetaki department ya education science culture and art ina 2.5 billion wetaki youth affairs sports gender na social development ina 850 million wetaki barabara na energy na public works ina about 1.7 billion which KIRIINYA-MCA na kuthugania figure iri nthi ki 1.5 eje iri nthi ki gwita ki waki wa barabara chietu barabara igana tu na Meru county Bona Martin to be honest so onde kithugania hii ni tu ni budget ya mwaka so it is progressive. I know na hii budget ya mwaka huu na hii progressive huu kura wa goodwill ne bati kuoneka from the word go so uninde KIRIINYA I feel so how much at least 2 point something with yanara urakenda yumba nonto barabara chietu menya budget ya inu kumeana ategeta mati igeta tukarima barabara mwaka yu yungi still tukani ndiko budget ya barabara iri we urengi na mwaka yura yungi so they know it korothira but there is a way tumbekia ku budget in such a way that barabara yumba kurimo boya igekirwo maram na arago kwenda karavati igekirwo karavati na arago kwenda drainage igekirwo drainage barabara uya karanya miaka ena kana that ya save on spending on the same nini then ugeta ki legal affairs public service management na mantu ya ukona inyo in about 2155 ni almost 2.1 billion yes na I have an issue nontore actually oninke virangita ki statement ye makesi yara yonde Meru county kuma mwaka 2013 kuma county government iramberia mwanka thai ikiziana evivetie itumirete mbeche igana na ni igana to chinda as a county kenda tona turi assembly chie turi rachi ku budgetera manto magamba yare ina yaita kuiro no rimwe county chinda kana yonde ke chindawa na kethira ke chindawa ri legal officers barabethera beni ni ne county ri ngwe yo ni iriku and is it default kana ni design is it by design or by default so rimwe ibu ntungu kuira no mwankari moto on value for our money Martin so mheshimiwa Kenya ontethera tena kiori actually kiri ligwe you know ntunkurika na president Ruto ayukumetene na wire atikwirigira kuona thirikari kotini exactly kwethirwa ni maybe madaktari na county they should sit down bakethira bena some amicable agreement exactly
Now nende the reason why ngukwira Martin for example is it fair kuyao ki barabara transport energy and public works ubekira 1.7 then we yakwa ligo imanto amagamba umekira budget inene nkulukia waki bora barabara. I mean, Martin, let's be honest sometimes. So, in this case, remomenya priorities chetu katu na inadvertent priorities. Katu anticipate magamba maingi nkulukie maendeleo. Okay? So no atire mosh. Kiri legal affairs eje. Now tumete ne is it no mona michara or something? Not really. Kako michara legal services ne mandaktari mwanya ne nini. We public servant, we civil servant, Whether we work as a legal nini, kana we work with daktari, kana we return we revenue, we civil servant. So to make it now, is it development? Is it? I don't think they make with a recurrent. Yeah. Within development, they can legal. This is recurrent. So there is no way umbekia koya mantoya legal affairs, public service management administration umeambe chai nyingi nkulukia waki wa barabara na miundo msingi yetu. Okay. So we target trade, tourism and cooperatives in 8 to 5 million. All the services in a 4.1 total 4.1 whereby 320 million kaikarombo ome. Ongwata. Okay. Of course ne andiki yao ne other partners ne andiki this amount of money other partners in 320 million. Yes, 320 million deficit wiri guru ya 3.8 ne kumake county government of Meru. Agriculture, livestock development and fisheries in a 704 million. Then lands, physical planning, kubanga. Ikubanga manto buraya geta Meru. Kubanga nyake. Ikukuwe na budget inene nkulukia any other department. Au? Yeah, I would agree on to. Which is about 4.5 billion. Okay. 4.5 billion is to the extreme, but Mheshimiwa, I agree kubanga no mwanga kwethira kureo because ukakwethira mantu yatebangiro, then how do we work it now? Kubanga kuna kuo Martin kwa kiuria kimondra uridi yoro kwa tuika uwe no kwenda waka nyumba ruari Martin kwa tuika ko plan yake waka nyumbera kwa cost milioni 5 na actual waka nyumba era kui cost milioni 3 we no mokweri ne make sense ki uwe. So planning yeje kedra ki involve mbikende tumira 4.1 billion billion ende churia 4.5 billion bibio churia urone ndaro amiagoro ndawa perhaps itukwenda twithira twi mathwani yo maingi excess nkulukie bara turari iguru ikenda tu bakura ni chure bibi kubango na 4.5 billion fige wete menya kuina mwa kenda tu save mbecha chiambi tuwe for example chia kuongela barabara tuwe for example chia health services tuwe for example chia manto ya agriculture non to vote head ya development irindi sana according na nyamuirai. Remember planning is not almost nini recurrent next year bokendo planning potekira budget ya planning still mwaka yuyu ngiyuke yake ADP still bokira manto. Please remind me ni ADP to kwa area. Yes, turareria ADP tesi IDP turareria mwaka so utebu Martin ki mwaka yuyu wa thirikari yo 2023 2024 tumbikia wekira planning aki yithira area 4.5 billion kethira IDP kure 4.5 billion was spread across miaka 5 ukamenya kukubanga once and for all miaka 5 KIRIINYA-MCA atethire na issue na 4.5 billion but ukibangaira mwaka yumwe watumira 4.5 billion I have a problem. So Mheshimiwa lands planning ni oto 4.5 and then kuna mantu ne yaroi mantu yarera na natural resources management ni tumira 3 billion. Yes. So toto hiyo on then area 20 is about 22.4 billion whereby
kulingana na mathuganyo na mendikithiria gavana wetu twendete sana yawe Bishop Kawira Mwangaza mendikithiria yawe ni ati nara outside mbete irechi ya county 12 billion ki 22 billion ichi yawe it's only 814 million ikauma kendonors na other partners so ya kuwa 22.4 billion ya kurita 814 billion still wetiwa na figure ya about 21.5 billion so 21.5 billion ye no tubetite okulukia now mbete irati ya Meru action igana between 12 to 13 billion so ukona still tuna deficit ya bilioni 1 bilioni kenda na governor yetu ira kulingana na uwezo bwawe na kubetie buru na arombete akanoa akona 814 million kumaome now excess ya 9 billion re Martin ituko need conversation around it ni Meru ba tax on koloki okay katukuongela taxes chietu ni excise duty tukuongela kana ni nira land rates ira turia ichu ikuongelwa kenda tumboka vambi this deficit so mheshimiwa anion kwenda twarire tukobati kuikia break but time imeenda anyway so mheshimiwa tell me annual development plan ADP mwanya yayo na budget estimates ire budget ira tuthomairwa mweri wa mwanja nimbi watela wau mheshimiwa tuthomerwe teto cia biashara alafu tuchokerete nyuma kaita kategora thikirio eta kura no ntu twenda kumenya kwethirwa 22 billion yene ekethirwa ikibangirwa kiri budget kana this is just estimates kana nimbi biongwa mwanya ywa ADP na budget ya mwaka nimbi usicheze mbali. Inya *812*972# gwikira Korintho ijire kamustari gia 13 jasikiza tune yeku Korintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari gia 14 wega wa mwathani wetu Jesu Kristo na wendo wa Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa eje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya *812*972# gwikira Korintho ijire kamustari gia 13 jasikiza tune yeku Waikwa nkombo cia mithega imbibi byongwa pia ya mathwaniene yaku ana beombithi ne nyanto ba kurebe ichukumete yotumiri bonda wa chembogita nonto boitumi mwanya baba ingi ba matokera gontu yontu ya kogote na anto ne bokenda bakitha bakimunta bakimeriana bange kinyabe ya kuchia dawa kilo tumiri bonda wichembogita baba ingi batete turobo jati thangalana na bange borira street ne wachia kurea wichi area watana na ni wini wa Kingero ntuko chionde cha Jumapili kwambiria thaa 12:30 na rankulo kinyanka dange kuretera ataalamu begenda wichembogita ni bokenda bakethra betu tara kaigi muno ndawa ni facilitator kana nyitirigamu igo kuchura janjobi ni induce depression whether muntu eruga mutungi agekira kiorone akaithaku gwentore nyemo nkumenya eta ukura kabulika mutaro ngina ari na mutungi kunusu nyashari batweke good example no ntukore ashari bamwe bari a very bad example mwana akurirenja ithya kunywa bangi akunywa thigara akunywa nchobi yake aja kuruma no tuku ngulo kitu atiri to kwarania na tubarapo kumete cyo tumiri boda wa chembogita tomogaza ijwa umama ukebero bia sumuni you know my life I messed it na chiringi jere na sumuni ko ndageretie suicide attempts maitaja mainge ngurukia maitaja tatu kana jana rero tigana na nchobi kana ndawa shembe cia kuredi shambogita Murungu akagwarura the face kwa piara no tukinyanira hiji I'm smiling Integrated Development Plan CIDP ne wikaira mendekithiria ya miaka enu 5 mantu yara ukenda yethira yakibangwa kenda babu we spend better
control of budget akamenya mbeche ingutuma Meru tiitite ki budget line iriku kura ng'ombe kwa mfano wakira hanto nyumba kwa mfano okay 4.5 billion kupangania ndeto nukuelewa no mwankane ndi wita waka nini nara urasuboiga mantu yayaiku yayau so control of budget no mwankethira akimenya kimiaka 5 Meru county bangite uriku so mbeche inkubatumira titite direction ni kenda muntu atikeye ena nduti yawe aita kubithi into bitari ki mubango nao ukubithia mubango yo 5 years plan iwitwa CIDP nao ADP nio waumano unendi ukeya uga scale down kuma kimiaka 5 ki mwaka yumwe ukathithia gintu kiitwa ADP nao wayake ADP nio yende tuwete ni mubango yo mwaka yumwe yo mbere ADP nio temeo mebithia outside CIDP so mantu yara yonde wandikire ki CIDP kethira uwite ukaura ng'ombe tia let's say certain amount of money to ni 1 billion 2 billion was scaled down now o mwaka ukaura ng'ombe tia mbeche yana sawa so for example ke county spatial plan kwenini yao kaya weta ke page 214 ya this document inaona ende kuina explained plan ira chiti tete tikabidhwa ni county government of Meru na among chio ikwithira kuna abstract statistical abstract plan KCIDP. What is that? Ikwithira tu na kwa mfano kintu kiwitwa database ya wikira information ya Meru County sawa ki database ira kulingana na mendekithiria ya High Excellency the Bishop Governor Kawira Mwangaza awite ya tumira 600 million now kwina disparity for example to yake ADP nontu mwaka ombere yite atuira mwaka ombere tumisetere million 20 now wa ile kinini ene 600 million miaka 5 was scaled down mwaka ombere arenda tumisetera 20 million meaning miaka eno itiere ya tiaria 580 million so it distribute equally na evenly kulingana na bura CIDP na ADP batuita ate kubangana so disparity imo ye uno mwanka kuthire kwina corrections ian there now okay wita kethire ikura ng'ombe na mibango ye engi ye kana waka nyumba for example ikara 2.4 billion ke 2.4 billion ira obatu umispread across 5 years or divided by 5 ukona omwaka yotumirambi tuwe ni 400 or 500 million per year kenda omba kuitate wakira anto nyumba now waumake ADP kuna physical strategy paper ika drone kuma kirimbi ADP now tutikuluketie ADP physical strategy paper nete minya witate kwa lede kuluka nonto inabo ari tere physical strategy paper na physical strategy paper ya device wa ni ADP now make physical strategy paper rueta ke budget estimates budget nio eka informed ni kintu kiwitwa ADP na physical strategy paper butimenya kwa ya intobie nu bitembi biteke maratazi yayo onde nonto inabo ari tere foreign things boeta uchikira kirimbi ibu nonto and it is very important bukulukia IDP bukulukia ADP bumenye na buete budgetine bute intobire butekire so maybe this justifies Mheshimiwa maybe neko justify the 4.5 billion ya planning ite ku justify nontore number 1 itugere ringi kwa tuika 4.5 billion ye menya ukwa tuika ku vote and wetire wa affect ki ADP utemea wita o me favor ki budget non to already no metere ate no me affected from the word go kuira wa there is nothing for us without us utemenya kuende to eta nambere tukabanga na ethira tukiambirie safari ri tutetikanirie butu waita ita safari tukare lanje mbeche gena ina tukarwa maturia na tukathiria safari ate so tell me yes so
budget ira tukwirigira ya mwaka yu ikethirwa ire 22 billion or what? Agwa yes. Bora kukarawane atiri mendikithiria yarenda etwethire tu na 22 billion kulingana na ADP. Budget nio ika informed na the reality of the day. Sawa sawa. Now the reality of the day ni ati mbecha irike ya Meru is this much. Sawa sawa. Now nwetira weta wa of ambitious on issues. Iti directly linked to mwananchi na iti utethia mwananchi wende. Kwa mfano ya kuwa kura ng'ombe Martin. Ng'ombe itimea kwithere utethio kiria Meru bo bonde waka nyumba atethia individuals te Meru bo bonde na ngwe thirikari te utethia individuals rira thirikari itaegekira floodlight marketine floodlight ira itherere mtu umwe itherere community ngwe thirikari Martin is not individual based development, it is a community based development. Na thirikari ithitha kiambi Martin mantu yara mwananchi aiwengwa ateumba kwithithiria. Are we together? Barabara owe Martin utemea wita wichikira barabara lami because it is very expensive. Uteumba owe kuita waka intake ye kwerui na we ya wenja metaro uichikiria rwe mwanka kwao. It is very expensive. Uteumba wita uichikira kindaruma yaku wiringaira stima we ngwa na uichikira transformer chaku na nkunju chia stima mwanka stima chi ukinyila kwao oku wingwe yambi thirikari Martin uteumba wita uichikira chibitare yaku wengwa sinu kweli. So mantu ya umega mantu manene utumba wita wichi enjira ndam ya utwatira thirikari ya ukutia irambi lakini kura ng'ombe ri. So mheshimiwa kiri summary yetu thomere yetu ya kwithira twina 22 billion 22.4 billion ina ng'ombe ire kire mantu ya iki nini ya youth ki department ya youth gender sports and social development na mantu ya humanitarian assistance na kugura ng'ombe na mantu ya this falls under social development. Social development. So ndenda ringi kumenya atire mheshimiwa mbeche ijitia social development iji na tukwariria mantu ya ng'ombe ndo view ni is it recurrent, is it development? It can't be development kurira ntu ng'ombe itimea kwa classified as a development. So budget ye karito kiri development budget kana kiri recurrent budget? Ikarito ki kulingana na governor bati kurito ki development. Yes. Okay. Yes. Ibati kuritoke development. So now mheshimiwa. And then the other things is kwa mfano yaki department legal affairs, public service management and administration still nukuona our governor and awete kenda tuthira tu na strengthened devolved governance county-wide. Na kwenda tuaka na tu equip 45 ward offices 15 sub-county offices na rika na intobibiri already lakini governor yetu na kwenda twaka na kwenda twaka ingi mendikithiria obici cia ward administrators na sub-county administrators. I thought it's your ni chokero kiri thirikari mbere. Of course na kinyake former municipalities ira tieta wa municipalities iti are no obici so itio county government iti ira tieta but kulingana na mubango yo governor Kawira Mwangaza uratuendete muno na kwenda akende kithiria twaka obici 45 tia ward administrators sub county 15 obici na interview wetu utungati centers nta wata bimbi nangaka yotwelezo utungati centers imbi then na to purchase of 15 sub county vehicles and 46 motorcycles for ward administrators rikana kigintu geta wa CIDP governor wete to urembi 460 motorbikes. Now KNDP ukona ako divide ndio mwaka tukaura 46 o mwaka kingari 150 ira to wirite cia sub county administrators so mwaka ombere tukaura 15 yo 11 mwaka miaka 5 tuthie tukurangari 150
150 ibu NDP kuwa Martin te thoma baba te So te oni te Kiriinya 15 times 5 15 times 5 it total 150 only 75 or something it about 75 lakini KDP we KCIDP and 150 ngari KDP andikite 15 sub county so kuna inconsistencies somewhere now figure huu iri ya about 600 million. Now, okay ya kuya okay kabro paving and low volume seal roads. Ke roads transport energy and public works. Governor awete itumere 300 million. Lakini ya oko ya kura wiki nambi itumere mbi 600 million. Batu to kamite planning na lands physical planning lands physical and economic planning. To innovative gazito hapana manto yoko enda ya kura bikibiki na ambia tumere milioni maana ile figure 600 to kelieguru wao ke barabara tongela ara kuita 300 million to kira 700 million no ntombi bura Meru abati kumenya Martin na ito atakia muno na aheopu kwa gomenya utege into kinya kimwe gavana aikakia maturene na mashinani kitikuluketwe iginto getawa assembly sawa Martin utege into nandenda yeto on record na ginya bomba buite clip wikenda Meru bomba kulan Meru ambe amenye kuonde narari utege gavana Kenya aumbekia wikia any development ithira ni thima irwethira ni barabara urwethira ni ilazi vya ECD utingavana aumba wiki ya maendeleo any mashinani yateambite ukulukwa ni MCAs county assembly governor wengwa budget yewe akuluka irwa county assembly kinya wekira kwa wengari mauta atiumba wekira atikulukiretu nimbi county assembly ewe imaanisha te Martin imaanisha aheshimiwa baraba wetwa MCAs barabo durete na kura na haraura ome ndukwira ukeya kuona kithima gikuya kenjwa na haraura mashinani ndukwira ukeya kuona barabara ikuya yakwa na gavana ya rura ndukwira ukeya kuona dispensary ikuya ya rura igavana kana munini owe ndukwira kuona class kia ECD kikuya kiakwa na gavana akuya rura akoro ueta gavana Kenya eta kurongoia 190 that yui murandi yo kwanda buthitheria MCA naboni ngo yao naboni ngo yenu mbere gavana areta interview ibikulukirite njarene chi MCAs na methona ya MCAs bageta atia bakulukia kenda gavana ende ona liwe na nyama uta ya wiki ayo na u mashinani yethaira ya kulukitwe no imuntu awetwa MCA kunende bona MCAs benu na utafadhali bwambe bumenye intobire byonthe governor wende arothera no Tharaka-Nithi arothera no Meru county arothera no Embu na nara kuonthe Weru FM ithikairwa bugeta kura MCAs benu kana governor ya kura MCA mashinani emwira kiyoni ndareta otonie kyao tonie gyaku utege ntunya kimwe governor amenya wiki mashinani kitikulukirite jarene chi MCA akulukia so Mheshimiwa I want to get very clear no tunkona that yetu kinyachi ni kuthira ndiriuri atiri tukia kuwa 12 billion iratwayo plus 800 million ira gavana Kawira Mwangaza akobanga kwithira kiona kuma kiri donors na development partners so that will be atuwe 13 billion so nina 9 billion ikauma new elephant in the room we would wish na tukienda muno twakaranthi na governor wetu twachokaniria mathuganio inya twatethaniria twinde menya like I always say Martin Meru county neto twinde we no interact na thousands of people mangiri antu ontuko rukiriro ruari Martin o interact na antu baba ingi sana every day we radio now no interact na nui akwa maoni yantu meaning Martin maoni yaku ki maendeleo ya Meru county counts a lot so uwe mtu ya uwe na kinya tangazaji barabange nambi kinya babu ibo bati kura kwa maoni yenu na opinion yenu came about development ya Meru the problem to safadhai ture ya Meru ni atiri either mtu umona kuenda kuona ni that arebo kuikia Meru mbere
ati kwenda input ya tongeria bangi ati kwenda mathuganio ya tongeria bangi ati kwenda opinion cia tongeria bangi. And I can tell you Martin, uni criticism kana gu critique mantu kinya rira twandika into bieta peer review ki na Raura University wanenkaira muchore oku wa mura critic kana ndita makosa kendo gikiria professor professor ailia na aragita kwa tuika no kurita makosa kwa maxi ile out of that kwa tuika professor no kwa 20 kana inya 20 something out of that no ntumbi no etekerie Martin omura Martin document hiyo ni mbandeleria yo ndite makosa ende Martin ndite makosa ke document ira mbandikite imunthoku kana ka okwenda ka utethia. So Mheshimiwa, very quickly non to that chetu ikothira, don't you think your move yero mombere kabisa ya kuromia ekaro kia kwariria ADP na statement chiaku, don't you think Mheshimiwa ikaragania ngwataniro yithiritwe irio you know na buwiriritwe ya assembly na executive for a few months kumando enerengira rio, don't you think ne kurukia kironda ki kikagi ndi kironda kya nkoi Martin utemenya ukira kubithia the right thing kana kubithia bora kubatire nontu nukira kwarangania the status quo nyumo mwaka tu na into vitu kwariria Martin mbecha a lot of money tia Meru we Martin tutemea kuwa tuike nontu ikuena thiri na itu kwaria boya tukire tukiara kiboya muntura Martin wambe umenya ku muntu aeta thokone ara akurirwa these early morning akurirwa rukiri sana agita chiringi thate kana 50 era agita buru woti na agita daily nontu arendia karati akendia nyanya akendia matunguru na into bingi ya biu na mboka na mbi akagita daily mbeche Martin ichi uthurana kwa daily igeta nara treasury then tia choka chie mugao wa fedha muntu mbere Martin nkarwami assembly nontu nkaragania status quo muntu urate kone bira bati wetate abati kuona Martin boranda thithirie goro it is for the good of Meru community it is for the good ya eshimiwa betu baraba thuri na kura imwanka bethire bare o Martin bakarie interest jealously ti antu baraba bathurire Martin kanda abere nafasi baraba tirario kanda abere nafasi Martin ya kuithira bai mbungene ntuku wingi irekethira mantu ya kendelea kenda bailia wethiro rwa muthara wona imbibia kubia muthara biekirikibia document iriku. So Mheshimiwa, Euro was a very important day kiri akariba Meru na MCAs out of 69 MCA 18 barari mbungene. When do we expect a full house ya kwariri ontobo? So this means how long do we have? Martin kankwire it doesn't have to be full house. Kwa gintu kitawa quorum. Kwa gintu kitawa quorum Martin na quorum itikwana igoro itagana na kwa tuika unindirare outside sheria chieto cha mbunge speaker kakiwa uninturende out of order lakini darwa merona point of order ikuwa iwete mata boni untu bonene sana butibadi kwarirwa butina quorum ya assembly. Mheshimiwa, can we find time inge maybe in near future kwa riri mantuya? It is possible. Onindire open kire ya Meru tumbe kuelimishana na tuira neuma na mbere ya Meru atiri wona muntu aina dissenting opinion kakwenda mantu yeta sasawa na governor Kawira Mwangaza imwendete muno na inkomuisho all the best na nathikaire voices tiantu ya batwe nontu tiamutethia baraba umuringira ampere onthe bati umwira uma bamuta. Asante. Thank you. Mheshimiwa Mwenda KIRIINYA-MCA wa KWOROTWA na kiama kia bus. Dede ya WRFM.